Amidst the preparation for the celebration of 75th Independence Day, Karbi Anglong-based militant outfit Karbi United Liberation Army, in short, KULA, had engaged into a gunfight with police department on 3rd of August at the outskirts of Langbuku picnic spot. DP Kronjang, KULA had suffered an injury during the fight which led to his arrest. He was brought to Dipu Medical College for his treatment. Karbi United Liberation Army, KULA, is a newly formed Karbi Anglong-based militant outfit. Several reports had been received by Bukalia police station from its sources for demanding money from random citizens. It was reported that the police officials had been tracing the phone numbers of the suspected individuals in connection with the newly formed militant outfit since the last few days. Therefore, with the help of its intel, a person named Thengtom Hanse, resident of Sar Hanse village, under the jurisdiction of Dipu police station, was arrested in suspicion. After rounds of interrogation, he finally revealed his identity and confessed that he was a finance secretary to Karbi United Liberation Army, KULA, and his alias name was Arak Ijam. And with the information provided by him, Pranab Timung alias Sedeng Tungjang, General Secretary of KULA, was arrested by the police. Right after the arrest of General Secretary and Finance Secretary of KULA on 2nd of August, it was informed on 3rd of August that several rounds of bullets was exchanged between the KULA and police at the outskirts of Langbuku, falling under the jurisdiction of Manja police station. During the conflict, Daniel Teron alias DP Kronjang was injured, leading to his arrest. He was taken to Dipu Medical College and Hospital for his further treatment. The police recovered fully loaded number 22 pistol with magazine, AK magazine with ammunitions, one kukuri machete, official notepad, camouflage jacket, mobile, and many more from his possession. আমি যোৱাকালি মানে এইবিলাক সোর্স অলপ লগোৱা হল আৰু টেকনিক্যাল এনালিসিস পিছত যোৱাকালি ৰাতি এটা ইনফৰমেশন পাইছো যে হেতু এৰিয়া মানজা এৰিয়াতে হয়তো হি মেম্বাৰ্স খিনি লৈ পেলে দুই এজন লৈ পেলে অলপ মুভমেন্ট হ'ব পাৰে তেনেকা মানুহে অকমান দেখিছে আৰু হেৰি কৰিছে তো আমি তেনেকে ৰাতি আৰু মই আছিলো ওসি হাওড়াঘাট ওসি মানজা ওসি বকলি আৰু আমাৰ ষ্টাফৰ হৈতে আমি হে অপাৰেশন সার্চ অপাৰেশন এটা লঞ্চ কৰা হৈছিল যোৱা ৰাতি গোটেই জায়গাটো আমি বহুত দেৰি কভাৰ কৰা হৈছিল তাৰ পিছত মাল্টিপল পইণ্টছত আমি এম্বিউশ লিড কৰা হৈছিল তাৰ পিছত 3টা 3:30 4টা এনেকুৱা মান বজাত আৰু অকমান সাসপেক্টেড মুভমেন্ট কিছুমান দেখা গ'ল অকমান দূৰৰ পৰা তাকে আমি প্ৰথমতে অকমান হিহঁতক এলাৰ্ট কৰি মানে ৰখিবলে বা আইডেন্টিফাই কোন হয় কি হয় এখিনি হুদুতে যেহেতু ৰাতি 3:30 4টা বজাত নরমালি তো কোনো মানুহে তেনেকে ঘুৰি নাথাকে এইটো জায়গা তো হিহঁতি মানে ফায়াৰিং অকমান স্টার্ট কৰিলে আমি নিজৰ সেলফ ডিফেন্সত আমিও কাউন্টাৰ ফায়াৰিং কন্ট্ৰোল উইথ মানে ফায়াৰিং কৰা হৈছিল তাৰ পিছত অকমান মোমেন্টছৰ কাৰণে Balson Terang's report from Volongkomaji, Karbi Anglong Live.